Ewego tukubana kwithira gwatanite na twike mubango jwa nkatha cietu ane twitana mbere kwithira tugiukiria nje cietu na gutigira ati nja cietu ni gukira na kwa mwekoro uria wigi tugendene anja na nkruki mugongo na gutigira ati no kuthithio garuruku ndene uturobwa ekrubangi na nkruki kinya antu bangi babethi na kinya antu akuru no tukubana arua mubango jwa nkatha cietu ni tunukitie makinya na twakinya thiguru ni America na gukinya thiguru ni America Canada ni tucokete twacemania na mwekoro mwe nkatha yetu yumite guku Meru ako miaka akwie 10 na twire Canada na nande nejite nintu bamubango jwa nkatha cietu kwithira kiaranirie nekuru betu ba Meru kwithira kiaranirie na mwana wa mwari gutigira ati ni tugwita na mbere kwithira tugiukiria mugongo jura ni jijo agirite no tungi ni Flora Terah. Karibu sana. Asante sana. Karibu nyumbani na karibu Kenya. Asante sana Makena. It's good to see your studios. Mzuri sana and I'm happy to be here. Iwega sana kwithira kinya witikiritie ukija ke mubango jwa nkatha cietu kwaranirie ni kurubangi na gwikira ikuru inya. Na uwe no ari mwikuru mwe bambere kwithira bagicwa giti ndene ya nothimenti nanto au ne baingi berika kwithira bakunete egita livrano binene bya mwaka jwa ngirigire ne 10 mwaka jwa ngirigire na mugwanja na nyumene washoka wethira ugikurukira kaire untu bungi burito egitenera campaign no kurukaira amantu jamarito nintu ni wari na thina tijene accident tijene mbini wo gatwira nintu naro goja studio otwire wengwa nimbie karikire egitenera ithurano nyumene washoka wethira ugita mwana wa kwini no tutaririe kabite bitene kaka ithurano na nkurukiura tonyire siasa ene we mwekuru nintu ekro bengi batutonyige siasa Makena ndienda kukudikania that kiamberia gutonya siasa tekanda mberirie tware na program ya gender and governance and gendering the political process no twitwari tukuona ekuru ba kuremwa gutonya gisiasene na ekuru baba ingi barimete gutonya gisiasene no ntubwo mantu jare ekuru bangi betaira ituonete antu jabangilu antu jaba bakirumwa kana baki menithua igitare campaign kwa igitareu irio UNIFEM baretere program egwitwa gender and governance program ndambiria gwitana na gwita ekuruba Meru beja Nairobi nara ndetha rwankithithagia my trainings beja Nairobi bambiria gutrinwa kenda beja nao mashinani ba engender bambiria kwira ekuru bangi twiteni ti parliament aki twiteni kuma tea factories all the way to the presidency to kenda tumba kureta ekuru itene beyond yes so igitare that trainings ndenge gukaratia in the fence in the periphery uni kepricha water when you know when I'm nanteko thithia ndauga nkuruke mboni ura gukari mantu jatakarere bwaga and to cut a very long story short I was intimidated to extent of being korwa na ndakarere civitary for a while ndachoka ntamekire into whatever and I was directly nominated I was given a direct nomination ODM Kenya area yaenda kwa the honorable Carlos Musyoka so I didn't like ntetere ntaruirire nominations kwa wekro bakiruira nomination oni ntaijura kwa kari no tundaleterwe nomination yakwa no ntubwa mantujira ndetirire so after that and ntetere through the itagwate kidurano ntathurirwe isara muriuko thurirwe alafu oni nda continue kuthithia ngugira ndathithagia kinya mbere ndungama with Center for Multi-Party Democracy na organization singe ja Kovao so after that I think it was 4 months down the line mwana kwa oragwa and that was the only child I had so ndaigwa je kanda ndagitwa
toro bwako ndagitwo toro bwakwa mugongo, you know, uti wa mgongo, you know, like it was the hunk of my life. You know, I was a single mother, na ugare mwana okwa wenka. Na ndenda igwa kabisa bagontwekange kabisa. Na ndambiria kuandika notes. Of course, kintu jake ukuurwa. Waunangwa maguru. When uguchoko ukibuja in the process of ukibujaga nwitirite through post-traumatic stress disorder, arafu na ndio kwithiria grieve. Na ndio kathitia atia uni ndauma in and out of Nairobi West Hospital. That's where I was admitted, having gone through so much. Nande inet ankwere makena inet kware na ekuru baugire bate give up on me. Na ekuru bau kwanza umwari mutongeria wa CMD etagwa Njorika Beberi. Njorika Beberi ambire Flora tutereka weta ora tutije tutereka, we are not going to let you go anywhere. You're going to stand firm and you're going to deal with you. We're going to work with you in this process. Reuna ne mwana kwa gukua and everything. Na ndi huninde nyombe kwandika mantujara nkuigwa ngekira karatasi. So ntukwe muchoreja ndiongera mburia muchore huo kwandika na Sarah Muhoya amburia nino ntukwandika mantuja nuje mtu eterete mantuja maingi mathugani je taku nogeagia mathugani muno muchore huo kwambira turi andika riri yuku indikana sentence ya kwa muthiam makena yari what was I left with. Imbi ndatigirwayo ndatigwa nayo ndi mwekuru ndaandika spirit. Na ndi yukuria kwa mbere ritagwa they never killed my son, but they did not kill my spirit. They did not kill my spirit. Na ndi twajukia yuku twa publish ko yukurire yaku rirere ya mantu jagi kuke mono kwa kiararire mantu kwanza kiararire mantu Igoki no Igoki aciarini na Igoki amberirie politics re no to amberirie politics 1992 na YK 92. I was an official of YK 92. Na ndiri etare twambiria reuga mantu janda kwera ja engineering the political process by even inviting my friends like Miriam Gwantai na Alice Kerigia beja Nairobi beja kuwa trained kenda beja ku trainers in WERU. That was my participation in engineering the political process. Na nde yukuritanga na nkuigwa ndane kite moyo bro. Egitare undoga what am I going to do? Nkadhithi atia mpumeke environment yeje mpumbe gwita antware angaishira no to ndendaga gwishira antu ntige mwanoko ntige kuigwa murimo juno to murimo jo arindene na kinya mami atinge ku understand murimo jura nkuigwa no to murimo geku i personal. So nda apply for a course, a human rights course in the University of Toronto. Ndiku apply ndete kirua ndabera why I want to niki no to nkwenda kudithia that human rights course. Makena nuje ndathithagia uno to selfishness. Uninda ugire ndithithia ukenda mbeja Kenya mboria ni no to kundithirio no twinda ngenti mono mboria ni no to kundithirio ntaije Joy Murango jukundu kudandithia mantu cha maingi okinyira baba nandi baruga ikweja ndona bagwansa inanga itambeshesha ku travel mbeshesho ndisirete sibitari nonto boy in and out depression, right, over grief and post-traumatic stress disorder. The Willie Mutunga, our former CJ, no ware regional director wa Ford Foundation. CMD bamwandikira baruga bamwera no kurikana Flora very well na ngugera alitera with engineering the political process. Bukamo sponsor at Canada, he didn't say a word, he just said he signed. Ndeta Canada, the first very certain very
uma gukundi gurune Yeah. gurune Nandi kanana uno idetre. ono enkatha yetu tukumanaro Flora Igoki Terah ore waigwa rugono rwawe na njira jonthe akurukirire kwa miaka iri bwari uturu buburito ndene uturu bwawe bwatuma igwa inyirikite mwekuru nacokethera gicokaniria andika yukurira mwankera nandi rithokone iguru ria gikuo no nkoro yawe itaringika nuntu ni atigirwe na kwithira kiariria bangi baba ingi kwithira bakigitinya na gitenere anania nati gukurukira namba yetu SMS ni 40321 ene namba yetu SMS farani na Flora otuko narua araumite Canada ethira kija kimubango jwa nkatha cietu na gitanire atutaririe Flora nyuma ya mutunga kwitikiria withira ugita kuthomera Toronto rugendo rwaku rwagarukiria atia kenda memories aketha no riru memories you kana no itora nagwe na kironda kiwurire tene tukwe kuruba baingi bakuruka ino ntutabubu kwina ekuru bakurukirite bamwe kwithira bagitana bekiu o kero no mwanka withiro ke omwana waku no imenya ati ni mtu kwite okwewa na nyumene bashoka bakethira bakegana bangi kwe bangi nabo kinya batete ana bao o utete mwana na mwankera nandi kinya bo batenana na tawire kuruta baba nuntu wandikire yukurire kwithira gikira banginya gukurukira mantu jere ukurukirire kwa miaka iri wakurukira kuringika gukunene No kumenya kwiki ntubauga na gishonko time heals. Only bauga time doesn't heal. Time makes it easier for you to deal with pain. Time itioragia kemeka easier ogwa kwithura no ukamenyaniria na untugurea. Lakini kwe untu bumwe Kenya ntije kethera tukoro kinyau kwaririria mantu ja depression. Nonto depression na grief na post-traumatic stress disorder jaunda kwera inkurukirite ewi under mental illness. Alafu mental illness tumejukagia tea Kenya. Mental illness Kenya tumejukagia ja ndo. Ukaigwa mtu wa mwira wena mental illness akugwa na ndo. Mtu uri ukwiri mwana utiomba ku identify jana ndio kejo kambira nora kwirirwe mwana ku ntiomba ku nka empathize nagwe nka sympathize nagwe no ntuikugwa muri mojoro okuigwa lakini ntiomba ku kwera oria oni nka deal na juu tigwo ka deal na juu oni ora ndombere ku deal na juu ka nde kumara oni da secret professional help like counseling alafu ndamberia kurikana uni ndithikira nontu bwantu kwera mwana okwa akwire lakini nkorerwa mwathani na mpete miaka 18 19 ya miaka 18 na mwana ucho na mwathani nuo tunenkaira na nuo jukagia na choka nkairikania atiri ndiguru yetu na mathina muno na re mwana okwa ri iguntu gukwega iguntu gwa gikeno kwa unkera ekurubangi bara batete ana benu tukarikana ntukwere ake mwana akwire iturikane ntukwire mwathani atwere na mwana uchu kinyake thero mwana arakwirire aikiu mwathani naije sababu na tutiritara mwathani makosa so foundation yakwa of course Christianity na ntubakwa my family ibarungamania nani muno na kurungamania nani muno gutenge kuga eti kuguka gukatumana kamurimo kara kauma lakini uga seek professional help no kethra wena jana kana kwethra kwena ikundi bia antu baraba kwiri ne arume bao antu baraba kwiri ne ana bao antu baraba kwiri ne akabao na ikundi ja pipi ibitetagia mono menya no gweto ukario kauga antu ibamburagia ne ata wenda kuthithia ja mwana kwa kinyagia miaka 10 last year bamburia ne ata kwenda kuthithia ndabera uni ndienda kuambiria legacy ya mwana kwa urenda kuambiria legacy ya mwana kwa ata ndabera nonto uni I have been very suicidal in tried to suicide 2 times while I was still in Canada uni ndienda kuambiria a legacy fund ile ka address families
na families na friends bantu baria bageretie commit suicide. So we launched that John Mark mwana kweta kwa John Mark John Mark Legacy Fund area in the largest mental hospital in Canada, and that one floor deals with suicide. And that train was a suicide interventionist kwa uno kwa nagikukia mwana kwa igitumite ngeta into another career ya gutethia antu bara bangi bagwitira mirimo iria babubuti kuona nonto murimo jwa gikukia mwana tija ntondo kona kirera kana tija njaro kona uniki igintu kindene sana yogwa kiomba kwerewa. So uninda ugere mwathani nantetetie sana kwithirwa kinyari twaruria mwana kwari in St. Michael's Hospital, na ugateka kinya on Google you'll find it there. Na nuntu inkona malaje to anga twariri ndeka na wigweta na mbere cithira necklace area Flora kirite kana chain ire kirite ne mwana wawe na gitenero nde inkona na chain tu eringi mbise mwana kuntije kethra gwike wa meandikite kana ithagire kario kwikyo mpandikite nyuma mpandikite I will always love you. Yeah. Okay, thank you so much. Na ugweta Canada no ithirite ukurukira jajo ndo ukurukirite utorwa kumwathe na shokete agukiria level ingi kwithira wikinyira antu bangi barabethirite bainyirikite tora gwe withirite inyirikite na metheneto tukubona arwa twina kiewa kimwe kiria Flora rikite kwithira gishinda na rashindire mweri muthiru ndirashindire mweri muthiru. Congratulations. Thank you so much. Nigitenere uri mwenyeji wa ndegoro ya Canada. Ndi Canadian citizen. Lakini nuje twina dual citizen kwa ndi Canada and Kenya. Yeah. Na no tutaririe ore rugendo rwaku rwithirite rukanini ntuito kuonete kinyana ore wari mutongere wa ndigoro ya America au kabere Bill Clinton ni tukonete buringu mbisa nawe tukonete kinyana mea wa ndigoro na tubangi baba ingi. Makena no kumenya antu ba Canada ibendete antu barabe bena lots of resilience. Na ndipa kuigwa story yakwa ibarigaraga niki kinya ndina wende inyeje na nino ndina wendo bwa Kenya. Nonto oni narambaragia imbaragia orea ndigorwe narampumete ora kuthongi and ibarigara baigwa thina irankurukirite na wendo burande na bubwa Kenya so award yambere kuona yare ya YMCA ndaerwa nonto bwa peace building nonto ndegweta Canada the first thing ndathithirie igochwa antu beja Kenya kwamberia peace building nonto tedi Canada umere Kenya 2009 na nore kware na mishukashuko mingi muno ndamberia kureta antu ba peace organization kweja kuthithia peace building and the YMCA Quebec bona pampe award ya peace medalist. And then the following year 2013 ndaewa medal ingi as the top 75 Canadians. Itakwa RBC. RBC is a loyal bank in Canada. Na betha iroba kichwaga foreigners baraba kweja into the country na bakonia mifano emega ya nthiguru inge kwa undae wa award yeu impe ya award nyingi na nda nominated to award nyingi any of the latest na kwingi kwenda kinya tulia tukeriria gukwene ndeka cia konde kero na cenithirire tugakorika kaire weje Kenya mbere maybe next year another year we keja waririe twithe twina kanya gakega kinya tuthithie kiuthurano giekuru waririe turu ekuru nturugono rwaku ni rugwikire kuru baba inginya no tugwetere gukwi nkuruki matuja awandi ingi wiki na tuike tore Kenya ketha no tukuringira kura ketha ichiringa kura no turinge absolutely no bondingire kura no to okay tutaririo ore tukoba kwithia tugita kimtandao na tukuringire kura award ye ureta ke www.waterfrontawards
na kwina stroke ugekira uge Flora Terah na hope ugekira the link into your website kenda ba tonya ke link ne uba vote and but vote as Kenyans because I am a Kenyan pumete Kenya kwa Kenya no votere and other countries ilan travelete like America, UK and Sweden. Yeah. Na nento ba mingi mondo manambeku. Baba inge bakuga rugono rwaku niro gwikira baba inginya utukuba narwa nentimbije asheri baku nibotegerete aronya kwena tupange shore baku barabedrite bendiguru ne Kenya barabo kumenya nibotegete utukuba narwa ntumiri yako ya muthia kire mwana omwari na kire mwekuru na nkuru kikirenduke twembithi ntubona na betu bakwedere beshuraga nene makorinjis indiraigirwe urea na bashuragite baba inge mono and oni inkwenda kwariria chiari tutigeni gutigera ana parenting ke social media na ana bari inkwenda bamenya power ira we nayo itio menau this power from within power ira we nayo kuma ndeneku nio ndari nayo na nio utumba gutunywe mtu kwa mantuja bukuona mitadaone ugashindana na mwenzako nonto otije na reagwita gintu kina so na chiari mono tugerie ni tukaridie arebeto na ndakashietu ndi tubaririe mantuja utoro na gutorania. Okay. Na baraba kuigwa bukithanika nkoroshenu buga sick no depression and suicide is mental illness. So ukaigwa jeka mental illness mantune jandu inkuromba sana kwanza thirikari ya Meru Ministry of Health bugeria kureta awareness tutige ku stigmatize these issues of mental illness nonto ja Canada Kenya Prime Minister wetu nina na umerete akauga oni we na mental illness. Okay. Na nde to bwedi ko destigmatize ora ndegoro ingeshi destigmatize mental illness so that tutitiga mantuja nonto root cause root cause mantuja ukuona jonde igosumburuka kwa akili. Thank you so much. Flora, ukethwa somo mono imatha city. Rugati na kuriongirete wicibitari ne uria mantujara kurukaira na kumenya rugendo rwaku na no kena utukobana ru kuona wena smile iwe nayo. Na kwe ungi kinya uga ne rugono rwa kwithikira muno no mwathe nawe kirite nyana no kuona kanyaga kwithira witheka. Na kinya twingwa Flora ni rugono rurito ni mwathe na gwikirite nya we mwekuru no gekire kurubangi baba ingi inyo tukobana arua na ni twakinyiria muthia jomo bango joan katha cietu aratugwatanirite na Flora Terah ankuru kino wete na mbere kuthwe muringira kura gutigira ati nthigurune ya America na rethirite agikara ageta na mbere guturetera wand teji ere atu inayo methene yetu tukobana arua na ankuru kikwithira kirete ingi inyingi atu mushokere nkatha cia mwanya kwithira oijita rugendo ruru nthema tukara nthiguru waririe kuru na wariria na bari tugeni bwega mwathani akutharime na rugendo ruru rwega wina mubango jocoka nthiguru ne Kenya kairi guchwa kura. No, of course. Please onire tena interest kabisa na siasa. Sorry na kamera tubere mtoto marete. Tena kabisa kweja kushwa kura Kenya already oni mwathani na mbitithirie kabisa kuma aratu watigete na ndinde global citizen so ndenda kura ngashwa kura Canada cha kansela kana MP lakini bwaga sana ngakarankeja Kenya gutetheria ekuru na gutetheria na bari. Thank you so much. Thank you. Oni twakinyire muthio mubango jetu tukanjumene kaire tugeta na mbere kwithia twigotene na gwe mubango ni jankatha cietu gutigira ati ekuru ni bagwita na mbere kwithira bakei tugende ne anja ciao. Thank you so much. Thank you so much.